Ketheka mutegere Weru TV bwaga nontu bakona kanya kugwatanira na unikire Weru njuma tha ithatu mbitagwa ntinyari kinyojaja rito twikirite orito tukobana aru kirinte to chetu. Koti kurungika uthithio wa maratathi jakura cha ward ya Nyaki West nontu bomo waru eri kwithirwa ati maratathi ne jau. Kanju ya magavana gutarira umbani bore kwina magavana kathomba bakurika ibindi byao pia jairi. Akiama kathomba kuwa bakagwa tambaru gavana Kiraitu Murungi ore bange bakomeneria Minister Munya. Muruiri gitike mutongere wa Ntheguru Professor George Okoya kuriungira Amiru akiuga kanenkanira muthomithia Nkulu na DCI Kinoti ngugi thirikari-ini yawe. Anko gwato geni okairi mwananirio mathithio tukobana arua ni sindika rwitha tukianjiria nteto chietu koti ya Miru ni irungamitie kamiti ya mianka na ithurano wa IEBC kuandika maratathi ja uringi bwa kura cha ward ya Nyaki West. Bubu ni nyuma ya kamiti yu kuerekanete andikite rietwa ra muruiri giti umwe na rietwa Hilary Sande urokurwira giti kiu ta muruiri kiumbe koti kigitega mbarire niugite muruiri uju atire kioto kiawe ontubura ni mugaro na mawatho ja katiba. Mwandiki wetu Wantito Muthuri Muriuki gatwambiririe nacio. Narua koti nene Amiru kukurukira mugambire muridi nitete watho kirwangiro ithurano mianka ni rwa IEBC kukurukire gambarira na igitwe ni Hilary Mugambi Sande nyuma ya IEBC kuria gwikira rito ryawe kibraba kithaba gitwa kura kiwadi ya Nyaki West na mthenya narua koti erungika kuthondeka kwa kura cha Nyaki West mwangalie tora Hilary Sande riro